Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra ke-5 ya, baru halaman Iya. 26. Masya Allah ya, udah 5 lagi, udah 5 ke 6, udah bisa ke Quran. Nanti Bu Arum merasakan, Pak Hari kok susah banget Iqra 5, Iqra 6. Memang ini paling tinggi pelajaran Iqra ini. Tapi nanti kalau udah ke surat, enak banget deh nanti. Karena surat itu tidak sesusah Iqra 5, Iqra 6 ya. Ada surat-surat tertentu memang susah, tapi surat-surat pendek itu udah enak. Silakan Bu Arum dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Marra'a. Ya, ini nun mati atau tanwin apabila berhadapan dengan lam dan ro, dilebur, dimasukkan tapi tanpa dengung, tanpa ditahan. Marro'a, jangan. Marro'a cuma nyamber aja di sini mah ya, kayak huruf-huruf lainnya. Marro'a, kemudian Mir rizik. mirizak, mirizak, kemudian Mir rabbihim. mir rabbihim, Mir rusulih. mir rusulih, Wallahu ghafurur rahim. wallahu ghafurur rahim. Kemudian Wallahu ghafurun halim. wallahu ghafurun halim. Naik dulu nih. Andro'a. Jadi ar. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Kemudian Inna ila rabbika ruz'a. I-nya kurang cepat. Inna ila, inna ila, inna ila rabbika ruj'a. Diulang. Inna ila rabbika ruz'a. Inna ila rabbikar ruj'a. Nyamber. Inna ila rabbika Inna ruz'a. ila, inna ila. Inna Inna ila rabbika ruz'a. Nya nyamber. Inna ila rabbikar ruj'a. Inna ilal rabbika Bukan. ruz'a. Tenang, tenang. Astagfirullah. Inna ila rabbikar Oh, ruj'a. rabbikar Ya. ya. Inna ila rabbikar ruz'a. Ruj'a. Kemudian Lahu sihabar rasada. lahu shihabar rasada. Kemudian Falillahi akhiratu wal ula. nyamber. Falillahil akhiratu wal ula. Tenang yuk. Falillahil akhiratu wal Jangan ula. akhiratu wal Akhiratu ya. jangan akhirat. Falillahil akhiratu wal ula. Falillahil akhiratu wal ula. Kemudian Allah. Alallahi tawakkalna. Wahnya nyamber. Tawakkalna nyamber. Alallahi tawakkalna. Alallahi tawakkalna. Kemudian Walillahil ya. Walillahil asmaul husna.
bagi Allah punya nama-nama yang indah, nama-nama yang sempurna ya. Asmaul Husna. Siapa yang menghafal Asmaul Husna, maka masuk surga. Walillahil asmaul husna. Kemudian. Fi isyatir Ainya radiyah. panjang. Fi 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 isyatir radiyah. Fi aisyatir radiyah. Kemudian. Fahajamuhum biidnillah. Fahazamuhum. Ikhfa sapawi ditahan. Fahazamuhum bi'ilnillah. Bi'ilnillah. Coba lagi. Fahazamuhum. Fahajamuhum biidnillah. Fahazamuhum bi'ilnillah. Nun mati atau tanwin ketemu lam. Ya. Nun mati atau tanwin ketemu lam. Waman lam. Wamalam. Cuma nyamber doang. Nggak ditahan, nggak ada dengung. Ya. Malam khairul lakum. Khairul. Khairul. Khay Khairul. khay Khairul. khay Khairul. khairul Khair. lakum. Khairul. Khairul lakum. Khairul lakum. Salah terus di sini mah ya Pak, kenapa? Ini kan agak tinggi ya, agak udah tasjid, udah nyamber ya. Terus Mbak Arumnya juga banyak pikiran. Gak usah dipikirin lah Pak Haidi mah biasa aja ya. Kangenan dipikirin. Aduh, Pak Haidi, Aduh, Pak kebalik. Haidi. Aduh kan. Kalau ada Bu Arum pasti ada Pak Haidi. Dzikrul lil alamin. Zikrul lil alamin. Innahu bihim ra'ufur rahim. Innahu bihim ra'ufur rahim. Yauma idil lil muqaddibin. Yauma idzin lil mukadzibin. Wallahu ghaniyul halim. Wallahu ghaniyun halim. Kemudian. Faman lam yajid fasiyamu salatati ayyam. T-nya pendek. Salah. Sati ayam. Lagi. Faman lam yajid fasiyamu salatati ayyam. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Kemudian. Fa illam yakul lahu walad. Fa illam yakul lahu walad. Faridotam minallah. Ri-nya panjang. Faridotam minallah. Faridatam minallah. Kemudian. Walakin la tash'urun. Walakin la tash'urun. Suara Bu Arum kemana? Ini lagunya teh. Ke seberang ke Palembang. Mim maghramim mutqalun. Bukan muskolun. Mus ya. Mim maghramim musqalun. Mimmal ramim muskolun. Mungkin Bu Arum mikirin bacaan jadi lagu nama ting kemana eta leungit. Bacaan mulu lah tuh Pak, kayak lagu mah. Kalau nggak diingetin nanti lupa. Banyak orang Iya, yang Pak. udah ikro 5, ikro 6 lagunya kemana? Nah, nanti dilatih. Nah, diingetin. Iya. Khairul laka minal Khairul laka minal ula. Khairul laka minal ula. Ya'lamu sirra wal akhfa.
Bukan wa, tapi wa akhfa, nggak ada lamnya. Wa ahfa, ya. Ya'lamus sirra wa ahfa. Ya'lamus sirra wa akhfa. Kemudian kemari Bu Lilis disuruh baca Quran, bagian anak embung cenah urang keur eta keur nyiramkeun korma. Masya Allah aya. Eta teh bagal kormana teh di imam, nya sakalian keur di imam cenah. Bagal korma nu aya cucukan teh geuning. Hah, aya ya Bu Ya. Lilis. Ampun ya. Alhamdulillah. Alam naz'al lahu aynan. Ainain. Eh, Ainain. alam Jimnya kerasin. naz'al Naj. lahu Alam naj. Kokolah kan? alam naz'al Naj. lahu Mm-mm. alam naz'al lahu aynain. Alam naj. Naj. Kokolah sugro. Naj Alam naj. Allahu ainain. Baru itu udah pinter, cuman nggak tahu hari ini kayaknya kurang yakin, kurang pede dengan kemampuan. Padahal itu mengurangi jenis suara, ya. mengurangi pandangan dan hal segala-segala. Tapi kalau Mbak Arum, aku yakin Pak Haidi nggak bakal nolak, yakin aja pokoknya mah gitu. Jadi setiap langkah apapun yakin gitu. Jadi kalau nggak yakin kan kadang-kadang orang kegagalan itu karena kita kurang yakin, kurang percaya diri, jadinya gagal gitu. Ya, Iya. ya yakin ya. Wahadainahun najdain. Wahadainahun najdain. Kemudian Ta'ifatum minal mu'minin. ta'ifatum minal mu'minin. Wa inna alaikum. Bukan wa inna, Astagfirullah. nanya pendek. Wa inna, ya. Wa Mm-mm. inna alaikum lahafidin. Wa inna alaikum lahafidhin. Kemudian. Ya wailana inna kunna tagin. Salam. Ya wailana inna kunna tagin. Lagi online, Bu. Kemudian. Tusu tusuna biha ahdai Audain. Adain. Audain. tusuna biha audain. Bu Lilis mah kabatur bisa fokus, fokus, fokus. Ai mainna baca ke sok pohon wae, inget kena korma wae. Tusuna biha audain. Tenang atuh Bu Arum. Ah, naon sih dipikirkeun, ulah dipikirkeun teuing, ulah dipikirkeun eta Pak Haidi mah ya. Sok. Wa huwa khairur raziqin. Wawanya Astagfirullah. pendek. Wa Wa huwa huwa khairun. ya. Wa huwa khairur Khoi, bukan raziqin. khairul, Wa khairul. huwa Khairul. wa huwa khairur Khairul. raziqin. Khairul. Khairur Khairul. khairur Khoi, khoi, khoi. Khoi, khairur. khairul. Khairul. Masuk ke ro. Wa Khairul. huwa khairur raziqin. Wa huwa khai. Wa huwa khai. Wa huwa khairur. Wa huwa khairur raziqin. Kemudian. Inna ilallahi ragibun. Inna ilallahi ragibun. Kemudian. Bu'dal liqamil la Likau. yu' Kau dan aku suka engkau. Kau. bu'dal liqaw Mm-mm. bu'dal liqaumil la yu'minun. Ainnya burdal, Bu burdal. coba Can pernah bu ngalahirkan. bu Ngalahirkan kan. bu'dal
Bur burdal, burdal, ngelahirkeun 2 kali, sekali teh. Bu, Burdal, bu'da, burdal, bu, burdal, bu'dal liqaumil la yu'minun. burdal, burdal liqaumin la yu'minun. Kemudian Fattaqullaha ma wa atiu. fattaqu fattaqullaha wa ati'un. Fattaqullaha wa ati'un. Kemudian Wa ma massana minal lugub. nggak ada minal, nunnya mati. Mil Iya. lugub. Wa ma Balikan lagi ya, Pak. massana min lugub. Ya. Wa ma massana min lugub. Kemudian Qutila ashabul uhdud. qutila ashabul ukhdud. Kemudian Min min ayy. ayyi syai'in Min khalaqah. ayy syai'in. Min ayyi syai'in khalaqah. Min ayy syai'in khalaqah. Illa marrahimatullah. Mahana baca illa apa? Warahimatullah. Illa marrahimatullah. Bukan ta ini mangga ada titiknya. Tapi Ya. ha. Illa marrahimahullah. Illa marrahimahullah, bukan tullah ya. Itu mah assalamualaikum Allah. warahmatullah ya. Illa marrahimahullah. Kemudian Sayaquluna lillah. sayaquluna lillah. Kemudian Yu'ti yuk, malah. jangan yuk ti. Yuk. Yu'ti malahu yajaka. Ya zakat tanya ketinggalan. Yatazak. Ya. Yatazakka. Diulang. Yu'ti malahu yatazakka. Bu ya. Yu'ti malahu yatazakka. Yu'ti malahu yatazakka. Gitu. Kemudian diulang lagi yu'tinya. Yu'ti malahu yatazakka. Yu'ti malahu yatazakka. Kemudian yang ini walad. Waladdallin. Waladdallin. Ja'atit tammatul kubra. Ja'atil tammatul kubra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian Wallahu ghaniyun hamid.
Wallahu ghaniyyun hamid. Faidah. Fa'idza ja'atis shakhah. Tisnya nyamber. Fa'idza ja'atis sakhah. Coba lagi. Fa'idza ja'atis shakhah. Kemudian Wal amru yawma idzil lillah. wal amru yawma idzil lillah. Kemudian Wa qulu mir rizqih. wa kulu mir rizqih. Kemudian Innallaha balighul amrih. innallaha baligu amri. Banyak panjang. Ya. Innallaha balighul amrih. Jangan baligul. Balighu amrih. Innallaha balighu amri. Innallaha Lo-nya balighu panjang. in Innallaha Innallaha balighu amrih. Innallaha balighu amri. Kemudian Bal huwa khairul lakum. jangan khairul. Tadi. Namanya Khairul siapa sih Pak khairu Hoer? Pak khairu Haer, jangan Pak khai- Haer, Pak Hoer. khairul lakum. Khairul, Bal hu Hoer. Hati. khairul Hoer si astagfirullahaladzim. Hoer. Kan Khair namanya Hoer. khair Khair. khairul Jangan Hoer. lakum. Bal huwa khairul lakum. Bal huwa khairul. Jangan Hoer. Jangan ke E, ke Khairul khoi. lakum. Khairul lakum. Ah, gitu. Iya, kadang-kadang bisa, kadang-kadang Dilatih ngeleset. kan Ya. orang Sunda masih Hoer, si Khoi- Khoir. khoi- Khairul lakum ya Pak gitu. Lama kadang-kadang suka Khair ke E, jangan khairu khai- jangan ke E. khairul lakum ya ke i. Ke Khoi I, khoi bener. khairul lakum. Khairul lakum. Bal Astagfirullahaladzim. Kok susah huwa Pak? khairul bal huwa khairul lakum. Kemudian Asyayat asy asyaitonu sawwalakum. salah Sawwalah asyaitonu sawwalahum. salah Sawwalalahum. Astagfirullahaladzim. lahnya pendek. Ay, asyaitonu sawwalalahum. Lahnya pendek. Sawwalalahum. Asyaitanu sawwalalahum. Sawwalalahum. Sawwa Sawwalalahum. Pendek. sawwalalahum. Asyaitonu sawwalalahum. Asyaitanu sawwalalahum. Asyaitanu sawwalalahum gitu. Baikin, Pak. Kemudian yang ini wa inna. Wa inna nahnu shaffun. Wa inna nahnu shaffun. Wallahu waliyul muttaqin. Wallahu-nya jangan Ya, ya. ketinggalan. Nangis dia Ya. hu-nya tuh. Wallahu waliyul Hu-nya muttaqin. pendek. Wallahu waliyul Bukan muttaqin. waliul. Kan ada tasdid. Waliyul. Waliyul. Ya. Waliyul muttaqin. Wallahu waliyul muttaqin. Coba lagi. Wallahu waliyul muttaqin.
Wallahu waliyul muttaqin. Kemudian Alladzi yadu'ul yatim. alladzi yad'ul yatim. Kemudian Innahu kana minad. innahu-nya panjang, domahnya terbalik. Iya, iya. Innahu kana minad dallin. Innahu kana minadh-dhalin. Kemudian yang ini. In aradna. Oh, Ustaz kurang ini. Nggak apa-apa. Oh, kurang kemana? Kurang I- in. Kurang Ya, ke kanan. Ya. nah, sok, sok. In aradna illal husna. In aradna illal husna. Kemudian Inna ila rabbika rus'a. bukan I, Rabbikar nyamber. ya, ya, ya. Inna ila rabbika rus'a. Rujuk kol-kolahnya Ruz, kas. ruz'a. Inna ila rabbikar rujuk. Rujuk, rujak, rujak. Kemudian Wassafati saffa. wassafati saffa. Kemudian Fazzazirati razza. mana Astagfirullahaladzim. Roja Pahidi. Zai eta mah bukan ro. Iya. Ayo. Fazzajirati zazra. Fazzajirati zajra. Kemudian Wa kafa billahi syahida. wa kafa billahi syahida. Kemudian Wal mu'tafikata ahwa. wal mu'tafikata ahwa. Kemudian Nisa'ukum harasul lakum. nisa'ukum harthul lakum Mata'an lakum wali an'amikum. mata'an lakum wa li'an'amikum. Yakin Pak nggak kelihatan. Kamana Pak Haidi nih ka dieu teh? Kaluhur ta. Kaluhur sok atuh Pak Haidi ya nih. Kemarin teh saya masih ingat ada yang lagi ngobrol saha teh duaan. Teteh si teteh, fadil teh. Teteh. Utilu biroddi rizkihim. Yang enak sama si teteh teh nggak pernah marah, masya Allah. Itu ibadah pahala teteh, masya Allah. Menyenangin orang, biar orang ketawa bahagia. Teteh mah nggak pernah marah ya. Sok marah tara sih kabatur? Oh sok Nah, kabatur mah. osok. Oh, Nah, osok aika ieu teh masuk ngambek. sok. Osok ngambek tuh kangen Pak Ustad abi ge. Daripada tadi aku tuh nya Oh Pak Ustad iya. kata anu meuli cida teh ka kitu karena rencangan. Ada mantep. Berang mah heureunya teh nya, masya Allah. Hampura. Bisi ka bawa pae. Lila kene Pak Ustad lebaran na oge 3 dinten deui. Ada minta maaf ada kadang ngalinten. Kan tidak pernah tahu apa yang terjadi di hari esok ya. Kayak kemarin kan Baratna punya jam nggak diambil. Tapi ntar malam mungkin dia ya. Ya gitu. Ayah jodoh udah ada cowoknya nggak diambil. Udah diambil nggak jadi jadinya. Gitu. Jadi kalau ada kesempatan diambil karena kesempatan itu tidak pernah datang 2 kali ya. Iya. Kemudian kayak tadi tuh Butika ditelepon, Butikanya ketiduran, maaf katanya,
Saya nggak tahu. Iya, nggak salah saya udah nawarin ya. Bu 3-nya Iya. ketiduran. Iya di Ya, WA sama Teh Arum juga. berarti rezekinya rezeki Bu Arum. Ya, kemudian Iya. Ala Futilonya innaha belum kayaknya Futilo. ya udah Ah, makanya tadi belum, Pak belum. Ustadz yang belum baca Tarum udah. Coba lagi. Ayo balikan lagi nggak Ayo apa-apa. balikan deui, nggak apa-apa. Futilu birodi rizkihim Fuddilu biraddi rizkihim. Kemudian ala innaha qurbatul lahum ala ala innaha qurbatun lahum. wa qumu lillahi Hanya panjang, qanitin lanya panjang. wa qumu lillahi qanitin Wa qumu lillahi qanitin. Kemudian innallaha ma'as-sabirin yang innallaha ma'as-sabirin innallaha ma'as sabirin. Mungkin baru menerapkan ayat ini ya. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Baru mau ditinjau sabar, Masya Allah. Aduh iya sakit kakinya ulah diinjak. Tak pernah marah ya. Allahu Akbar baru surga ya. Masya Allah. Sabar-sabar. amin 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 Batur kieu kenaelah keneangan deui. Sabar sabar teuing eta. oh Ustaz. Ada apa Pak Ustadz? Teuing 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 atuh biasa wae. Urang keur marah mah marah wae. Innallaha ya. Eh, kayaknya hari ini girang banget ya. Iya, Masya Allah. Innallaha. Innallaha sami'ul alim. Sami'un. Innallaha sami'un alim. Innallaha sami'un alim. Kemudian. Wa annallaha tawwabul hakim. Dari mana balbul? Suka Wa kena annallaha tawwabun jangan hakim. buru-buru. Wa an gunnah ditahan. Wa Wa an Allah, lo-nya ditahan mad asli. Tawa, lo-nya mad tabi'i. Bun dilepas idhar. Hakim. Coba jangan wa buru-buru. wa annallaha tawwabun hakim. Wa annallaha tawwabun hakim. Kemudian. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah. Bay nyambar y-nya. Yuk. Bayyinah. Hatta Bayyinah. Bayyinah. Y-nya ditahan. bayyinah. Bayyinah. Kurang neken. Hatta Bayyinah. astagfirullahaladzim. Bayyinah. Bayyinah. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Gitu. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kemudian. Khafidatur rafi'ah. Khafidatur rafi'ah. Kemudian. Oh ebta. Alhamdulillah beres ebta. Beresnya. Kebetulan nih saya mau pergi. Rezeki Bu Arum. Masya Allah. Ebta. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terus banyak diulang ya. Karena mungkin Iya, Kak. lidahnya. Karena dulu pernah ngaji. Tapi ya itu tadi. Ngaji di kampung kan tahu sendiri. Gitu. Iya Karena benar. muridnya banyak. Gurunya hiji. Udah gitu gurunya tuh udah ngantuk. Karena manehna macul Pak Guru nanti Pak Ustadz nanti. Jadi penting nanti nggak ngantuk gitu tah. Murid mah murid ngaji. Dia mah tidur udah capek berenangnya. Ya. Ini ebda.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Muhammadur. Rasulullah. Nyamber. Muhammadur. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Kemudian. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kemudian. Wa Wahyu. yu'tunaz Jangan wa neken. yu'tu Jangan wa yu yuk wa biasa aja. yu wa yu'tunaz zakah. Wa yu'tunaz zakah. Innal fadla biyadillah. Innal fadla biyadillah. Kemudian. Bikulli Yaqul, jangan awabin. yaqul. Biasa Bikul. aja. Kakak kiki. Bikulli awabin hafiz. Jangan dieukan. Hafiz. Ha- Hafiz. Hafiz. Jangan dieukan. Bukan. Hafiz. Ya hafiz. V-nya panjang. Pada disukun kan. Hafiz. Hafiz. Hmm. Ya hafiz. Likulli awabin hafiz. Hafiz. Coba lagi. Likulli awabin hafiz. Jangan adanya. Jangan ada e. Hafiz. 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 Kemudian. Wa huwal latiful khabir. Wa huwal latiful khabir. Iya. Kemudian. Inhum illa yadunnun. Inhum illa yazunnun. Kemudian. Fara'ahu fi sawa'il jahim. Fara'ahu fi sawa'il jahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Bukan wailul, wailul, Wailul. wailul, Wailul. Wailul. wai. Wailul likulli humazatil lumazah. Wai. Wailul, wailul likulli humazatil lumazah. Kemudian. Hum. Hum ashabul mash'amah. Hum ashabul mash'amah. Kemudian. Narullahil mu Jangan ditekan. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Bagus. Kemudian. Allati tattali'ul alal Jangan dikeluarkan. Nggak ada ah, u-nya. allati tattali'u alal afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Kemudian yang ini pintarlah insyaallah. Sebentar lagi udah boleh dinikahin. Alhamdulillah Belum. rabbil alamin, lulus dikawinkeun. Ka Pak Haidi ka saha? Ku Ailam. Terserah Pak Ustad. Ah, Wa masyaallah. illam Wa illam. tagfir wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa illam taghfir lana wa tarhamna
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dinikmati nanti ya, kalau ini kan sekarang lagi mikirin huruf, nanti udah hurufnya bagus, mikirin lagu gitu, dinikmati ya. Kemudian, Fatofa 'alaiha toknya panjang, pato ya. Fatofa 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 alai alaih pa mhm. fatofa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. فطا فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. Kemudian, Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i jangan jangan laddallun. ladhdallun, berarti kalau ladhdallun ada tasdid, La ladha la lado iya ladolun. Ya, udah Pak balikin lagi. L-nya nyamber, ladallun, nyamber ke L. Lam nyambernya ke lam ya, Pak. Nah, ke lam nyamber ya. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ لَضَالُّونَ gitu. Dilatih ya lagunya. Terus Iya, wala Pak. Wala nukadzibu nukaribu enggak, jangan nukadibu, wala nukadzibu biayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. wala nukadzibu biayati rabbina biayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Falamma. Ya. Falamma ja'ahum Humnya biayatina ditahan. hum Pas Sapawi kan? ya. Falamma ja'ahum biayatina biayatina idahum min idahum min Eh, idahum bukan minha ya. Idahum idahum minha yadhakun yadhakun ya. yad yadhakun. Falamma ja'ahum biayatina idza hum minha yadhakun. Kemudian waraitan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Kemudian Fasabbih bihamdika nggak rabbika ada kaknya, bihamdi Rabb bukan rabbika bihamdika. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Shadaqallahul Shadaqallahul azim. adzim. Terima Alhamdulillah kasih. rabbil alamin. Alhamdulillah tamat nanti tinggal ke ikut 6. Tapi banyak ulang ya, karena Ya, kita kurang lancar tuh karena, apa ya, mungkin jarang ulang terus baru menemukan teks ini.
Jadi kalau Quran tuh diulang-ulang, nanti jadi indah, lancar bacanya. Setelah lancar bacanya, baru kita melakukannya enak. Tapi kalau bacaannya kita masih bingung, ngelagunya juga entot-entotan. Jadi kan ada yang kayak gitu tuh orang. Gitu ya, karena masih bingung, masih mikirin huruf. Aduh, Allah ya barik fik. mmm, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya apa yang kita kerjakan hari ini berkah adanya. Itu ada buat Ratna Ghazali. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.